Ubak dis parsingrani ubade uway na giriw rang ba nong wat RTI haka jingi keren bat gelat patai kubor hasilong press club kabalalong haka khatsau tarik unailur arajar RPR ulai thu bagaseng NPP kayo ya kejaka bante ya ka office trekam klem dayo ban pensisya ya kikot kisla ki babiang ka jaka bayo bante ya ka office NPP kade haka jaka sarkar ha persya ying jong chief justice ka high court ki jaka sarkar ki bodon hapo kanong ba shilong kidon laispa pra bukhandai hektar kabamut ba kidon shispa akar dunai a hais khasils district ong ba disparsing rani une orang ba nongwat RTI ulai thu bagajing ai jaka ka sarkar sya kiseng san perthai kilong sya ka HSPDP halai khra ha ka jinghe ka balai hajar phut ka NCP ha ka jinghe ka balai hajar phut ka BJP ka yo lai hajar phut ka MPCC ka yo 10,000 phut ka NPP ka yo 10,000 phut ka UDP ka yo 10,000 phut halai khra uba disparsing ulai ongru bakumno ke NPP kayo bancana ya ke ying office claim dadon kikot gisla ki babiang claim ke NOC nak office jong deputy commissioner keno utai orang ba haba pai syaka jing ai jaka ya ke parti NPP kumbalapan RTI katkum jingtim kabalayo kalong ke jing IY kalong tang na kabanta lai posnem bat ke jing IY kalong tang shispa khatsan tengka na kabanta shisnem laong baya menta udang pantang ya ke parti NPP berun sepanpat na kabanta jo kiwi pat ki parti hapo kejelah Kajing tei ya ketek office kiladon dagi kendon ki balabu katkum ka Meghalaya building by law bat kelapan kelalong penbani u banlek pan ya kenek RTI ulapan pauru kiwe ki jubab kilong ki babiang Henry kajing duna kalong bakatkum kajing IY kimla ban pen klem ya kiding klem dayo ajing bit nak office jong deputy commissioner hakene kesngi uba disparsing rani ulaong bak office jong deputy commissioner ka ay kajing IY ya ki ceka sarkar laong ba ya ki ceka onomla ban aidu namar ki babun ki jaka kide ki jaka jong kur nong khlau ya kabala sedang ya kejing IY hakas im bilat nadu shipau tarik unok pra syejar praspa Henry Pulai bat kut pat house nem syejar khandai spa Henry Puar kajing duna hangne kalong bakat kum galis agreement ba DC ka bakomi kemana kat kum galis di kemen ba DC hangne la syok syai ba kini kinom chimuai kimla ban pen klem yudiek ta number 1 kimla ban pen klem yau dieng badon hang tai po jaka klem ka jingbit UDC kata kamut chua ban submit ya ha chua ban submit ya application ban submit apa muda de ban submit kan ga no si na u DC kata number 1 number 2 kadai hangne la tho ba that the list shall not construct any building shed or other structure Ini atau ini ke list agreement buat DC shall not construct any building, shed or other structure or alter the external structure of any building erected on the said land without the permission of the deputy commissioner. Without the permission of deputy commissioner. Te hang ni kapau kapau baya kini ke Clemdon NOC kat kom kani ka bayo RTI ni Clemdon ke NOC ka ba enclose ka ba IDC ka number 1 kadai ka NOC ada mata penkeleng biau dia number 2 kadai ka NOC ada mata pan senai building Clemdon hapo ka RTI ka banga yo na tai nam hu da ni ka bat ka haba menrap halor kani agreement ngan ya tu AP ba kani ka agreement kadai na mata lai posnem agreement kadai nama ta live post name ha ka jing siu ka batang chispa khatsan ne ka snem ka dor ka baiwa ha nama ta live post name ha ka jing siu nama ta chispa khatsan tengka snem ba kane ka parti NPP kadai ban siu syau DC ka jinggali kalong ba balai ka revenue lan kamla ban aisnden ni ka jaka Upai ba rebentit kan. Balai ka ribenulian lengwa BC ma BC be custodian head na mata ka ribenulian hapo selong. Mar ka ribenulian so selong kadai haba khambu ni kadai ka jaka jo kunong cloud. Balai wise ko Queen of England haka 10 tarik Disember khat prospa Andrew Pulai. Lengbau u o be nong cloud. Kadai ka ribenulian balai wa. Ini di material ni. Kadai ka ribunan kadai ka jaka jo kurong cloud. Namar ba kadai ka lislan habau bisi wai shano nomla ban aidu jaka.
Hashwa ba kita kena cinti ya kata kajing ai di siru. Shwa ban le kan no la kan sah ni kan list kan agreement. Kimla ban pen claim you ding, kimla ban snabel ding claim ke jing bit jong u. DC kan ni la kan chai ha kan agreement. Te ko puskin ma yo pi ba kan ni ke jaka jong ku dong cloud. Ka ku de jing sha ka list ka ku khat pendai span ru pa. List tat ba ka government of Meghalaya, government of India kanang siu ya bai bai, pe de kan ni ter bai bai kan ni. Tahun ribu nang siu san pu tengka saya kurung kelab. Ribu san nang siu san pu tengka saya kurung kelab. Terus nem kat kendai sepan ribu nyewa nang siu san pu tengka saya kurung kelab. Kat kendai sepan ribu kendai nang siu san pu tengka saya kurung kelab. Nyu pusan nang siu san pu tengka saya kurung kelab. Kalas payment ke bersiu saya kurung kelab ke dia. Kat kendai sepan nyu punyu. Kene ka dokumen ka pensya ba ka jaka hapo social long ka debe ka jaka jong gunung klau ka lis ka lakut of nem ka kandai span rikwa ta ka daw udusi namla banai do ya kandau shano namla banai do tika daw ba wai lang ba ki lis ba ka ni ka lis ka long ba ka ko kermen dong lai ko snem ka dor ka long sispa khat san deng ka sisnem ba de ban siu sa ka office jong udusi dia apa ini begini nak lanjutnya ngaspentip ya pi ba imat kadoni hang tai ba kasudon takani ke material ke basomit na ke office jong FDP kum ke building kum ke plan ke seismic certificate ka permission imat hadu minta 4 yok kum no tak building tak ye kum no ke building ye lada ya ki breu ki usniu usnong peniap tiat senong tambah peniap dagi bagi rius ni dagi jingkili ya gini gibriu jo sarkar ki le ba an gumne upai ba am le amno tang pai ba so thu ya kata le amno ya gini gibriu ba le ba an la kim le ba an bale kim submit ya gini annexure aku paying dokumen sakal muda aswa banyo permission Namar bangapan yang permission copy of Xerox permission hang ne ka RTA ka bangapan ka bangyo ka arkuwe tarik Julai araja kuar hang ne ngapan Xerox copy of permission hang ne claim IE yang Xerox copy kita kata ka body language jong ni ka RTA ka pa ba ka NPP office ang tai hadu menta ka padi permission na menta ka tai ko office jong ka NPP ang tai ko Hajan Residential jong Chief Justice of Meghalaya Abi day batai ka RTI bangapan nang kong yang apan ka bangayo ka report ka de ka artway ka de artli gani artway Julai arjabar kani ka katkom kani ka report ka point number 3 ngapan ya ka deed of issuing of permission stroke NOC for starting the work and zero copy of permission kan ma kani ma zero copy of permission with detail including number of floor te habi day kani ka RTI hang ne ka pau ba Kima yang ada Xerox copy of permission, naik fotokopi ke bangapan, ya ke permission ke bala issue syaka perti NPP. Hadirin ke kendai sepan di rumah gini kita kalang government masih bayar. Saya gini try nama akut kali kendai sepan di rumah. Di habal akut kali sebelum ke bayar sanpu tengkah sistem. Dia bawa menteri nong kelau lagi kendu yo, penuh sangma banyo ini ke original dokumen. Kini house name. Kendai sepak kendai peneri wili lamat ngahi apa Delhi apa Ministry of Home Affairs. Hadian balik stay menduni penuh semua lah Arab nam ta banyo dokumen ti ke dokumen do menta ka don menteri no la tim ayam na peli. Ngan submit yang sawe ti ai ban ya thu yo DC ba hangne QI yang ba issue of permission kadai aku di sumba araja arpau ngan kali UDC hato nakalang jong pila IM benosi nam taban sna building kata namkong PIM nosi ban ko digidi kata namar ban kumta tetela sya ngan submit yang sakwe kata ar ban clear sendon ya ka jing ada tien jong pai ba ya katai ke office NPP ang tai namakat kum di government nga kren ni government katai be an galong ba haswa ban yo permission kadai ban submit ke NOC aspect agreement da kadai ke ban submit ke NOC now DC NOC number 1 kalau ke NOC nam ta ban coding code elektris number 2 kadai ban sna building Ada belum muta? Minta ada kamdon dengan ka tak NOC ini Kalau terlihat lah ide yang aku teh. dia kata kan na abatai kan tuli giding Macam tu
Kemudian makanya kami asyik Polres kene kalong ba ngakren ba ya agreement ga ba soy pedeng DC batka NPP. Menteri ading ning nong klau, ai di polo menteri ading ning wel nong klau na po rongi. Di po ka jing selok bat ka kormen. Lese ka jing selok kala banlong ga berbali ni kala an material ni ka ngam timo. Tang banga ade kum uparlok jongu menteri nong klau ba yelich Delhi namta banyo gi dokumen. Di hadian ba hadian kitu snem yo ba ngam tip hapo menteri nong klau ya kam menteri nong klau ba po ba ko men ngam tip kata ding kum perlok kada yo ba itu snem jem peria la klaim kai di dukan si populo na do nanti na po siap tiam nanti benlat wa pum dinging tiu no tu sya di shorum nak klaim no di po di hadian nak nu ke daw pada kami biang tu ga building tu kala belum dadian bangana bapen klaim ya tu jaka urem election no mai mari dak klaim itu bu pli urem no election di hadian gimi biang tu biye itu ka political party menukung dekat SSPDP plot 61 located Al Mukra area Lai Hajar, BJP area Lai Hajar, NCP area Lai Hajar, Meghalaya Pradesh Congress Shifo Hajar, kini for Bishop Cotton Road. Nanta NPP Shifo Hajar, apa European Ward opposite BSNL Kota. Ke UDP kayo Shifo Hajar square feet Alai Mukra. Di habede patiba thamai ki bapan jakana sarkar nam taban chna office kemenukung gade ka jingpan jo gade ka land for office of commissioner for person and disability Meghalaya Shillong kabar gade ka land for Meghalaya college teacher association ini di jinggerpat nam tan panjakai sarkar kabalai gade nam ta office community hall of Lower Simia Dobar Hall nata kabasau de ka land of construction of residential quarter for officer staff of the Office of Subsidiary Ministry of Home Affairs Government of India. But kabasan gade kabapan naka PDF naman taban sila office. Tigani ka RTI ngapan katkom kendon juga Meghalaya Building. Meghalaya Building notification kendatarik menai balai arjar kuai. Katkom kani ka Meghalaya Building section 3A3 kani kano kibri kabapan permission. Today, when I got drawing to shore a building plan submitted by the official of the National Party for building permission to erect and construct NPP office building at Bibar Road near Chief Justice Residence of Building. The habede bagane tegi ai kan ka report hne te kedon ka DPR ne ka DPR hne ka jingpe hne ka biang. Habede ba ka ar pade ka pangapan habede bagane ki dokumen namta submit Haswa ban yo permission kani berun kamba. Di dokumen nam ta submit haswa ban yo permission kani katkom ka building bylaw dated kandaitrik banai bala archway which is clearly mentioned about the information accompanying application for building permission like documentary evidence of plot ownership, site plan, building plan, general specification, seismic certificate. In this connection, I request you to provide photocopy of all the necessity as noted in the requirement in Schedule A4 submitted by the official of the Meghalaya NPP. Di habede bagane ka information bagapan ka baar kalong ba anda lapo yang tai office yang tai ki penkela ya gani ka ya gani ki information ka bagapan mga hane hajin siya kapan ya dokumen bad gini ki ba submit haswa ban ai permission ki ai ki hangne di repeat man ya gani ka bangapan ka balai ka bangay ki seal list patal ane ka list ka pata ba ki ai da gani ka ju hangne in this question I request you to provide photocopy pata to the undersigned kani ka jinsya kani ka question number 3 ndre kani number 3 kira mana kabar tu di habede ba kani ka ba ar ki ai man da kani Kasim as abab kabala enclose kana number 1 kabangapan habede bagani ka building bylaw.